ebinda yana bwetina binane kala wethia ene wethia ibisu kethia bisiuta wa nase ukethia kemba ne tunamo ne miota wana mo itune mebunde kwa mawiyala male gwika wabigena usisi miezele ya binda dina miezele ya na bwetina we uyona miezele la zikabane je bano wese binda bi endo magweto kwa se 20 to ne mando make sasa lakini ukethia kwa nsia mweka nelenge ni turo na bwinda tuyana ngwa maniwa maitu asisi mikile yo ukethia team mikile ina ndaye ya onambe wansi ona kanisa ni ukethia team mikile ina ndaye lakini na bwetina wethia mano kanondo ka yetu kemba ni mwetu no ngineke ya ngwandasa kemba ni mwana keno ngineke ya ngwanesa kabisa withi waisia mwana zini mmoja nesa dize wabigana ukunekela weta we mosei tawe ongadia ni wakunekela miagela ya sia nebinda thi nebinda ya na bumbi fo we woto na sekaba miagela yiba wakunekela sia na situndu ikuwewa ukethi ona mosei matukangi no kulechokano kethi ne kale kwa kethi ya ke free ukethi one ko ke gwetu ya sindu imone ko ke kwasia ni kona na ndiko na enda mosita inyaka agileti egenda no mundu ome agileti lakini bila hata ne wethia nongina wambe mundu wakwa nongina wambe kukulia nongina wambe kwetia mwana kenda ni bandu endothi nongina wambe ete mwana na tena mwana si wailo nenekea ni kana wese kunengwa na waonengwa inengwa mashariti uyiwa tibi kasa 10 ile wenda bamushi mundu wakwa wabigana ogunekela miejele ya matuko ana miejele ya nabumbi fo we uyonata twelekele ba ningwenda kwazo woni wakuta mundu nuwise amadiwa maituno mabingire masukulu miono kuni medukisi kana withire twa manengo utao withi pia musi we bandu na gote na kwimba atesi yoki mwana wakwa wika ni gisio yo mwaye longo ya mwana wakwa ni musio ikwe kindu juna ke bindesia nethi ya mundu wakwa tunenanie namba yakwa ni noti monsa ile kenda thandatu kenda namba yakwa yambe noti monsa ile kenda thandatu kenda niyo namba yakwa yambe ya 7 namba ya keli noti monsa 5 inya thandatu inya nyanya